Mwaka wa 2017 nirio cukuru uyu wa muthingi wa Dallas Ebu wakirwo na kigina gia CDF gia gicigo kia ubunge kia Manyata no kihingurwo ni gavana wa ihinda riu Martin Wambora. No kuma hindi iyo kirathi giki kia nathari no kio kihuthikaga murutani munene agitariria ati irathi cingi citire ciagia na arutwo amu cukuru uyu nduri wandikithio ta ceceni ya githomo. Ciana ino irathina ni tondu cukuru no kuma ugo yambiririe atiana ndikithio officially kwa thirikari na ni gitumi ciana ithomaga cia kinya PP2 ikathie cukuru iria ivakuve na niyo ya Kamio ya urban na ya county. Wana andu aria ekarie tura riri ria Dallas matindaga marauka cukuru guku wa muthenya kurigwa ni ndwikira tuma cukuru oneka itumitwe irathi nthaka oguo na gutina ciana irathoma. Arutwo marikia githomo kia nathari no guthie mathiaga cukuru ingi. Aciari riu ni makaire thirikari kuingirira wandikithia wa cukuru ino kuona mamihitukaga o haha magitwara ciana ciao cukuru cia kuraya. Kwa sababu hii ni mali ya serikali, pesa ya serikali imemwagwa hapa, ikamilike, watoto wetu wakuwe wanakuja hapa ili tukue salama na watoto wetu wakuwe salama. Tutumie pesa ya serikali katika kufaidi wananchi. Na nita mwarimu uria unyitirite cukuru ino ina irathi 7 kumini no ina irathi 8 kuga no twambiririe nginya kuma grade 1 na tukinya nginya grade 4 na ciana ithome comfortable itaina thina. Na Ministry of Education iharakishe registration ya hii shule ili watoto ambao wanamaliza ECD waweze kuingia, kwa sababu tuko na PP1 na tuko na PP2 pale, waweze kuingia katika class 1 ikiwezekana Januari, tuwe tayari wale watoto wanamaliza wanaenda katika hizo shule. Riu iharo cia cukuru ino turero citwikite imamo cia ekinae o ndumwe na endia na huthiri a ndawa cia kurefia. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.